Kita pergi dekat burger menu atas ni, kita pergi bahagian network wireless, kita klik situ, menu wireless. So kat sini ada radio kosong dengan radio 1. Radio kosong ni adalah 5G GHz. Yang radio 1 ni 2.4. Sekarang kita punya handphone sambung ke 5 GHz Wi-Fi modem. So kita boleh edit yang 2.4 GHz. Kita edit dekat radio 1 ni. So kita nak tukar password Wi-Fi, scroll ke bawah, kita cari bahagian interface configuration. Kat sini ada wireless security, kita klik situ. Bahagian inscription ni, sekarang ni no inscription, maksudnya Wi-Fi ni tak ada password. So kalau kita nak masuk password, kita klik dekat no inscription. Open network ni kita klik situ. WPA2 PSK mix kan. Medium security kita ambil yang tu. Kat bawah ni, key ni adalah password dia. Kita nak masukkan password dia apa. Contoh kita masukkan dia password Wi-Fi. Kita klik bintang ni, dia akan tunjuk kita punya password lah. Password Wi-Fi Lepas tu kita klik save. Lepas kita klik save, cepat-cepat kita turun bawah scroll, kita klik save dan apply.